khuang joy thlani somni pasari thotan ni kan lo thleng vele ta atun tum politics huang a chuan ZPM lampang kan han thlur bing vele dona Chief Minister Duhawm Dampa bial by election campaign kick off na thusoi hi kan ngai thladona social media le news vela te po kan lo muto mai the ma ro chu kan han thlur bing vele dona kan han ngai thla vele dona kan hriat angin Dampa bial by election nei tura party rang ten campaign han be ngor viau maya campaign hen vor to pathleng chhotan me ka ponta kang khan le kan hriat to angin November ni som pakhata Dampa bial mi puiten an ayo tur MLA han thlang don ania party rang ten campaign ngor tekin an kalpui chho me ka kan ponta kang khan le kan lo hriat to angin ZPM lam hian Pu Vanlalsailova candidate ta an the chok lea BJP hian Pu lalming thanga West Phaileng pa an the chok bokani kha MNF lam hian an senior vice president Dr. Alal Thangliana candidate tan an han mang boka chuti lain MPC po hian candidate kha an nei boka INC hian Congress senior politician Pu Vanlalsailova liana mamit biala minister te polo ni to thin kha tun by election tan hian candidate tan an manga candidate ho hian an bengor viau maya tlin in ring ve kan ni ti te pon saila di ko me abi ken MNF le ZPM hian in thlur bing deu ni hian a hriata tun haya ZPM boro karon lian chho vele viau ni hian a hriata Dampa bial by election thom thangwa omtron tirlai khan MNF boro kha lian chawa tun haya ruling party hian ruling party an ni na changchoin campaign te po han kalpui boka ruling party ni na chance puiten an nei ni tiang zong te pon campaign kalpuin chu mi puya hrakal viau boka ruling party bial han ni ve shim kha mitam takina ZPM an vote na chan tur ni te pon na langa kan puan thin to ang khanin MNF senior vice president Dr. Alal Thangliana MNF sarkar ta se minister department poimo tak changtur hania tun trumatan chawni lawin sanghela somni paret in thlan thlirin MNF lo sarkar ta se minister bial ni theina chance Dampa bial po hian an naya hewang hian puthangte vote tur thren khat hian sanghela somni pariat thlirana vote thak tur te po anom ve bok ni om takani chudang porvel chunia INC candidate Pu Vanlalsailova lena po hian beisena sang takanei chho ve mek bok ni in alanga Congress si sanghela somni pathum in thlan ai khan he Dampa bial ange po hian an boro ka lian ti chu tun an hei om love Pu Vanlalsailova hian lomlu program an kalpui nual to hei hian a borok po a chem kang viau ni in alang bokani ama ero chu tlingtur em chuan minority lama hian vote an hmu tha tangai dona engtiang chi in nge minority a mi puiteril ru hi a hne thayang tiero vote chiarnia a chiang mayo me chuti lai chuan rorel lai ZPM chuan campaign kick off kan masalam khan an nei to ni kha khata khan chief minister chu khwalian ni in campaign kick off hian aya chief minister chuan West Phaileng khua a Dampa bial by election ta na ZPM campaign kick off kha kalpuin khata khan India Rama district nu Folen Kolngai big district Zabor vel zinga Mamit district atel chana sarkar kal to te apu ani bera Congress le MNF bial ni zuisel chu nge an dua kalphung thar ruling ZPM sarkar noya borok thar han hi ve ngai to turin ipuite angena he bial tan hian ZPM sarkar chuan ma tam tak alo la to nia soin chungzinga chuan munphia leikhom na warehouse khopakwa da ani thuwa soi aspirational district program chu India sarkar program ania kumsan hi som pareta tanga ni ti yok noya kalpui ania anma son dan enjui zelpo enniti yok kuta ommani atira chuan India Rama administrative district zasari somriat zinga district za som pakhata aspirational district program chu kalpui ani a nuwa district pakwa tel le ania ti chuan district za somni pakhata kalpui ani ta kumsang ni somni pathum khan aspirational block zanga puan belani aspirational district chu India Marchak state te chuan pakhat an nei hloma Assam chuan district pasari anaya India Rama aspirational district nga azwal te chu Jharkhand som pakwa Bihar som pathum Odisha som Chhattisgarh som Madhya Pradesh Pariat Assam pasari Haryana pasari te anni aspirational district emo blocks emo te chu ate na rang oma ato zong in district block nu folde ti na hani maya aspirational district te chuan district dang te ang boka ma an son na turin sarkar lei puile state sarkar te chuan kongrang in ma an la a state chunga district dang zong a in ma son na atana malak na te po atam zokin mi pui po in kongrang in ham that na te po an nei zok ti thei ani
Chief Minister Pu Vanlalsailova chuan ruling ZPM tana campaign chi in Dampa bial chu ruling Congress le MNF bial Reiek alo ni to a chuti chung chuan aspirational district an lani ati October ni somni khan Chief Minister Pu Vanlalsailova chuan Dampa bial by election nei turatan East Block campaign chu Reiek khan alo hong to buka Mamit district dom kan tumin sarkarin theito pa chuani na soi Chief Minister Pu Vanlalsailova chuan Dampa bial chu MNF le Congress ten kumtam tak an lawin en kol chok to bial ani a Mami district po dom kan ngai India Rama district nu fol berjing ami hani meka hei hi avai an sarkar chuan dom kan tumin theito pa chua mek ni na soya Dampa bial tana sarkar malakna atar lang boka Dampa bial tui har satna su kyang turin cheng ve bel cheza sari chuang ruwa man felani thute Mizoram ala ngai lo incubation center da ani don thute thalai pual tan ni in cheng ve bel se som thum pathum chu atho khatna nan don to thu soi Chief Minister chuan Congress sarkarin forest right ek an lo pom to le kalpui to chu sanghni le som pakwa khan MNF ministry chuan an pai ti in asoya he ek pui mo tak mai hi an sarkar nu ani kum khan an tinung le a hemi hnoya hian mi puite le ram him do na chutiang chia chuan FCAA po ram nei tu le ram a him jong na tur ani ati MNF Party ten Mizoram fel na tur ni lo buaina tur an boi pui charchar le total band hial hoi khot an tum chu thil ni zat thlak ni Chief Minister chuan soi Dampa bial by election nei tura ZPM official candidate Pu Vanlalsailova point huwa soya block le unit rang tran ron na le campaign homa han king puite an zam to ni in Pusailova chuan soi bokani Chief Minister hian thu tam taka soya kan soi vek seng lova athu soi hi ngai thla ela ato pa kan ngai dan theu te comment lamba kan tar long vele don nia le chairman le sarkar lama te party lama te kan lung rol puite zaba in chi bai kabuk chewa elai bial hi tunma pholdung sei bial ani lai khan by election om to a kati lai khan kan ram buai kha athim lai berte singa mi ani a ram duai lama tangin RTV order remna ti chatu te ban order aron swapa PC party a vice member jong song MLA minister jong song bang tura thupe ani a ti chuan mizo kanin musakia uzete ka mo yak kan dor tolar tak zai tiam kha amilar singa chuan nun chan masa khan an tronga atuk le jana lungphuna elai bial tu uzatinga kha buar zatinga mo kha ka lungphuna anun nalak sak an niwele a chuan by election elaya alom ta a tuna van doina wang pokin thina wangin elaya by election kan nei le don ta a chuwang chuan Mizoram hian bial chuak sanawang te mun niatlin awanga by election te aum china thina awanga khoi ni ngot mai elai bial mi puin by election kan tong hi awan doi thak kati pui le chawani ole kaini kan buai dawa man changin elai bial kan an clear vea kaina kalau clear vea na ber chu opinion poll ani a opinion poll a khan in kan chaklo em mai sia kalau lau thong kan au tu te he kan bia by election this ruling ta tu rangai ni sia MNA van va chak mel ve ka te kai po ka lo zam man ni ma se adik jok alo chuak don hai chu opinion poll le mani an tia adik jok kha aron chuak ta opinion poll le ma ZPM candidate vote tum ho reng kha chu an lo ti lang du lo kha lo nia an ma ni khan ron puang ta sel bai sia abahan sot rei lo thin em o ka tia tu na chuan zoram mi puile elai bialin opinion poll dik tak lo chuak thar zelte thudik kan lo chauta hi alomam khop mai tin hei kan pung zela voina po elai block huam chunga is block huam chunga member thar zale samli le panga kan han nei bel le a ti chuan emi in than an ni tak nu wa hian member sang kha thum samli le pali ngot kha kan lo nei to boka hengte an ngai to ai chuanin thamuan thak om hle in ka ria kan member thar zong te tu na tang chuan anei tu kan ni tlang fek to a in thlakhrong lomin thei top chuin kan candidate titling tu turmal som na marhuai ni in ron tu manga ti chuan kan sarkar nan waya ram khotlang chungkwa ti ma son theina turin thei top chuatlan pui turin ka han som du chawa abek takin voina kan lom lu singa hian pulal thang sawa atela khong ai han dim te se pulal thang sawa thanga om te di ale
ani hi elai biala MNF tiketa candidate lonito ani a ani kan han nei hian votam tak akeng halani nursery venga lomlu fel ani to a waina kan singa lotel thei hi abik takin kan han lom boka fel ani to a waina kan singa lotel thei hi abik takin kan han lom boka in zavain Mizoram rural na pathian ram atlen theina turin thei to pa mala ho turin lom takin kan lom lu ta chu ole voina hian helai local khom te ma a thu soi tur ringotin kain buat sai lova Dampa bial mi pui song song te ma a thu soi tur angin karonin buat sai ani yuti kan nia tangin MLA kan nei na kum samnga le pakhat aloni ta a PCMLA trang full lovin Reiek lo kan ron ti lo chu helai bial hian Congress le MNF kan la thlang tling ngar ani tin state kan nia tangin ZPM alo sarkar thleng kum somli le pariat chung kum som thum le pariat chung khan Congress le MNF ai sarkar char ani helai mai de lovin rampuma chung MLA kan le tanga kum som nga chung te state kan nia tanga kum som li don lai chung ate chuan Mizoram le hebial en kol tu te chu Congress le MNF ani a anti change anti chia in nial atul lova thei tok te po an chua ve ange amaro kan ni na chu India rama district changkang lo ber te singa he district hi chua in awmani ei hian karero atina khop mai nsna khan kan candidate khanin district omza te le ngam khan soya ka information nei nen hian ai nang lo de leka deep sik lam atanga token singa kan lak chua chuan India ramahan administrative district zariat le paru awmani song senga chuan anu hum bi district zale som pani than chua ani a song senga chuan mami district hi kan telani tunba kha chen a helai bial ruling bial kan lo ni to na le Mizoram pumaro rel na an chan to lai khan helai bial hian Mizoram rau rawa India ram rau rawa district dang terwalin ke apen velo ti chu indial thu aum lo ni voin thanga India ram state singa achangkang lo ber dom kan ngai aspirational district kan lani hi alung chiat thaka ZPM sarkar hian aspiration district ni reng tolwa district dang terwala ke pen thei turin thei topin ma kan lame kani kan mala na sang atlang pui kan chuk soi anga han holding noya hian helai bial hianin ku va te oil palm te ngun phia te kan sing na sa ti kan thira wangin warehouse kan mamo ti kan thria mun phia da khom na tan te a collection center le ati ro na tan ngun ria ta ma kan la a Reiek mar para ruiduk silsuri West Phaileng puldung sei kang mun le buk jing at hian warehouse kan sa ni tin chung kan huan nei na mun a ti chuan kong tha ling road kan mamo ti rein ling road hi lai to le lai mek le lai ma ba kan mo sa kan ne ya lem te sau han ta langila tlang cheng zaw ling road Reiek zol te oil palm plantation West Phaileng ruiduk mual kholiana tut zaw bu hut muala West Phaileng rul puilim a chuan thim nguk zawa ten kang huna ek ba phai zawa Reiek sarai zaw khana khan mu ma kan la tin pilap diulin waya hianin resurfacing te pothole han no khana te patch repair anti te retaining wall kalwa kan tiak chi te zo to le thomek le la tho tur kan ne ya chu mun somli le pasaria kan thoka eta hian nuai zali songa le pasari point pasari bial kan da tun haya SPP kan tia special priority project atangin nuai zani le pali kan pelea khotina tuna hian mai ommi alawin na tho ani to mek ani tin UDNPA tang hian kho khat chau kan senga West Phaileng chau kwan khuta ringot kwan solid waste segregation center atante step le approach road le retaining wall ti vela hian vaibel se somruk le paruk point pariat paruk tuna hian ruaman kalmek ani tin rubber thadu na area kan ya wangin Chief Minister special rubber mission kan dina kan sarkar tira khan kan din chawa
chumi tan chuan puk zinga warehouse noi za som ni le pani man kan sa zo to a mal para noi za som ni pani man kan sa zo to a tin West Phaileng a noi som sari pasari man ling road kan zo to boka kang huna noi za ni le pani man ling road kan thok me ka ai longa noi som ru le pariat man ling road kan thok zo to a tin nabat noi atang te chief minister rubber mission te han holding atang te hian thuang thumin rubber mission hi kan kalpui ani ta chuan malang na kalmek rubber plantation bi katan West Lungdara hectare som pakata zaw ta hian noi som thum kan da West Phaileng a hectare som thum le pathuma zaw noi som ko le patni New West Phaileng a hectare som ni panga noi som riat tin han holding big deuh atan hian West Phaileng a hectare som nga le pali noi za som sari pathum New West Phaileng a hectare za le pasari noi za thum som li le pathum korin hima hectare som thum pariat zaw noi za som ni pakhat rul puil hima hectare som riat zaw noi za ni som nga parukman Rui duka hectare som thum pania zaw noi za pani man kang huna hectare som nga zaw noi za som rukman mar para hectare som thum palia zaw noi za kopan za pakoman puldung saya hectare za som nga le pathuma zaw noi za li som kwa pakhat sungthlanga hectare som kwa le pakwa zaw noi za thup som pasari ai hi nikum lo zo tum khan amun motorin kan kal thlen thelo wangin abul thlengin keipoin katlo ani puk zinga hian hectare som li le pathuma zaw than ruang manan ya ta hian noi za som thum pasari da ani lungphuna hectare som pali noi som li le pasari lalena hectare som nga noi za som rup parwatuya hectare som panga noi som li le pariat West Lungdara hectare som li noi za som ni pariat avain hectare zariat som sari le pariat kan khabar dona hetatana kan sumruwa manchu noi sang thum za thum som ko le pali ani heng som som hi malak mekle kanon lak zui tu ani dona helai bial mi puite kun na thoka tuite sarkar ne in lai chin na thatak kan nei chauzel hi atu tan po thale dona ni tin thil thar rubber plantation ruala hian ti kan dua chu khwai khoi beekeeping hian ya chu rubber puitling to nai thei nei chin akhan kanon kalpuyanga emi tur hi misro te ne na thangtlangin khwai khoi ti tur po kan han thang trana ko sang sanga ei in than min puan hana eng lam hoi hi kan ti thei zui tak lo wangin in than zo khoi khoi du ho po kan ron bo zui le don chuani tin china kan nai thatwa a nai na khola rubber nai hi akisel bi ka akung atlo pha amana man jok boka chu sarkar ma sa khan an lo sem venil niala an du sak zong te an lo pe a wan nei lem lo te pon lo pe a an chu sak le em chu mi malming na lo pe sian da trol mai mai kan wi khopa to nai chan mi malming ni lovin akwa zela society a azaw zela khan kan ron pedon sewa ten ai kan chairman hianin Reiek multi farming cooperative society te hianin sekai phai mo sekai phul a kian ai eng ti rona drying yet alo boy pui me ka chu cheng noi samli seng ati zo thei tur ania lai chu ai eng hun pui ania ati rona khol kan nei le na tur ania poi mo le a in than puan ma ka chuanin ron soi seng chuanin ole lo tingal mai tur khania in than puang to sia thiang to si lova in than zo vele kan soi fel don nia ka chu ten hei puni te ama ani hian an soi jok seng in a department hi a soi thiam jok tur ania thiam lo de ben kan soi anga khosom pali hian tui connection an petoni ten tui zem hi penual to a ten tan lui rainwater harvesting dam hi tuna hianin an buai puime ka zal sakti ministry nuaya hemi tan lui hi Reiek omania ei hi Reiek tlanga uni te ho hianin pam chaudon ni hemi tan hianin poisa ngai nam viang mai vai bel se zasari somsari kan ruam anani ei puitling wat se kan tia project lian tham ania hemi kan ti thei huna chuan tuya supply tur khwa chu khosom pali ania chu gravitation in a supply to mai dona ai long Reiek chungtlang tro zo ru puilim West Lungdar korin him lungphun not kang hun bolte reichuk dar lung bong tha south sabul khang ho kha chom thei dona tin ronti bel le ru antia ei adipia te po min pom sak vek to ta chuanin ronti bel le ru antia irrigation atan atangkai antia
tui lak na kan huan thlai te chom tua tan chumi na chom tur chu khokua anianga sai rang ro pui chip kal chom leng te dap chu khonai West Phaileng din thar Salem boarding dairy forest te ani don ani Agriculture Department noya hianin tenki an lo siam ve boka chu chu somni mun somni a beifel ani to bok ani ten Irrigation Department atang hian tuidai multi-purpose project tuna hian kan kalpuya hei ma mitami ania chen noi sang ni zakwa somli emi tan hian ruaman ani a hectare zali le som dia zau a chom thei don ani nabat fanin kan ti dona DPR min approve subject to a tuna hian a design ron boy pui le ruan tia a design kan boy puya tuina omsa ani baka ruwa tui a khol khom don din lian tham tak takwan kan khuap dona chu chuanin lo nei tu te tam tak a chom thei dona chu baka saka khoina hun pui anianga tourism hun pui mun moi tak om don ani ten darlung multi village scheme a hian machop kan neya solar pump ati tur ani ve tunga hi chu hei hi apuitin huna chuan darlung le sabual south sabual le bol te le bong tha a chom ve thung don ani ten ailong le re kholula ma cheng te hian tui connection in le her hong ve thai lo ti country a chung asam de ulama om te tan chuan tui connection in nei ve theina turin tuna hian ruaman na om mek bok ani Rural Development noya hian sin kan kan ngai thusawiah PMAYG 2.0 noya instruction puina tuna hian chung kwa sang ni zakwa songa pariat survey ani meka kan la zo lo de ba in than zo a nganon survey chun somang ta chuan instruction puina etisat hi than tur oma tin te restele kongte lainan hian PMKSY 2.0 noya hian Reiek le ailong tan noi zasari ruaman ania kodang po kan tuam zel dona saski noya hian library a khosom pakhata kan sa zo to a tuna hian computer le TV le furniture le kangang te te achunga da tur kha in than zo hi chuan ri angai to lawang kan ron da ngal thei main karinga ten BADP VVP2 noya hian khochung in kalpone te pavement tiang rengvel hi khosom thum pakwa tuna hian kan thok mek ani community hall hi khosang sanga kan mamu a hi proposal siam mek ani boka tin Reiek ngai tlanga trekking route hei hi nuai liman kha kan zo to a huang sera park ailonga cheng nuai rungman kan zo to boka tin ailonga zip line tan nuai ruk kan thok zo to a multi purpose water tank khosom pania nuai som thum pariat man kan thok zo to a Reiek dam site nuai thum man kan zo to a thlai thar da thana ailonga nuai som thum man tuna tho mek ania cable foot bridge ailong repair nan nuai kwa tho mek ania Stall and Tourist Information Center Reiek noi sariman akalmeka ailong tlang fencing tour akalmek boka tin ailong hian reset atanian thomek ania irrigation open well antia tui lamna tur tui khwa khatiang akha chungkwa zathum songkwa pakwatan tuna hian ti ania farm pond sangadil tan te pon yanga thai chomnan te pon yanga tan chuan chungkwa zale pariat vok in saknan chungkwa somrial le pali arin sangnan chungkwa somni le pali ten megapon dil yan deuh lek siam na te cement concrete road siam na te minor canal anti tuilaw na te naw lampang deuh te approach road te side drain te check dam te step te toilet te panchayat bavan anti te agan wadan di center ti te mun somnga le pakwa bial chunga hian kan thok ani West Phaileng RD block noya hian self help group chathum somthum pani omin member sang ni chathum somkwa pali an oma Reiek RD block noya self help group zathum pakhat omin member sang ni zasari som pakwan oma tranpuina tam tham tak kan peto hlom ani ten community management training center Reiek nuai somthum pangaman tuna hian thomek ani mini indoor stadium Dampareng puya nuai somliman kan thok zo to a PCC flooring chungtlang atanga dar khuang ram ke ma nge ka juk mu puya an lo kala kan ho tu te han holding atang nuai somnga kan lo pe a ei an thok tran to in karing ka chiang chia lo poisa chu kan ti fel to power and electricity lampanga hian bairabi atang khwan mamit kal tangin West Phaileng 132 kV line ten si mui atang in West Phaileng thun zom na hi 33 kV line so ania 132 ni turin ma kan lameka tun financial year chung hian zo thei kan in beisa ya chutiani chuan West Phaileng le achevel chuanin mamit lamatang le si mui lamatang in source pania tangin power in dong to don tina ania in van nei le don ani Truazola incubation center ani
incubation center chu thalai skill development lama entrepreneurship lam panga kal du te ta na malak na turania chu Mizoram state tan chau nilovin India marchak state zong song tene na kan in trom tur mun pui trozola kan da dona pulal mon puya punte hianin a bo sui sar elai bial hian in nei dona in van nei don khop ani he bial le mun dang dangina har san na kan to kan soi le anga forest chunga hey tribal chu forest ram noi ei song kan nia kan tin tlang lo nei te po lova te ei song kan nia chumi te chu forest department nen hian kan in deep dal em mai ni har san na kan tok thina ti chuan India sarkar khan kumsang ni le paruka khan ram ngo a ei song thin schedule tribal ho hum him na dani siam ngai ni e han song do na forest ho in khas kan ram an ti zela an leilete an sangadil te an huan te an khuwa te chenin forest ram chung in an tia ton ma tanga forest ai zong forest tanga lo sei lian an nia tribal te an ta an yan ram ania chu wangin forest si tribal ta ni tribal chung ko te ai zong na turani chu wang chuan ti boy an ni to lo na turin forest ram chunga an chan vo le an dikna hum hang na dan isiam te ang an tia ti chuan aminga chuan scheduled tribe and other forest dwellers Recognition of Forest Rights Act 2016 ya Parliament in past ruk mai ni India ram munrang tribal ten kutan benga forest di buai na lakata an salena an chief minister ten forest department hoten alom nan siam boy ni kan thang lok tripura te kwan hemi manghian anti thaem ani ti chuan ke ni point hei kan mamo mai din kumsang ni le pakwa khan congress sarkar khan tribal te ramngo acheng forest rama cheng anti te anzalen na tur le hum hal na tur dan hi Mizoram a poila lut veang tin congress sarkar khan kumsang ni le pakwa alo adopt tani chuan kan mang ve ta kan rama hian emni van sarkar ve le ta he da ni kan mamolo anti tatlat mai ni amma hikatingoi ringot mai ni kan huan te kan leilet kan eng kim mai forest hawi min ti bua ireng se ti kha emne khan an du tlat khamila ka kan film na tur congress na dan Mizoram an lo lak lu kha sang ni som pakwa khan an pai ta ni kan nei talo so te lai so kan party point thu chwa kan siam kan do dala thaina mun muna hey Mizoram in kan ma mo ngoya NLUP at ram tam tak in pe a khang ho song kha forest ramani an tianga che theilovin an siam dona abik takin mamin district lampang khathang lama pe chon akhwa an playground te an sikul te khang song te forest ram eta hian inom thei tol wang hi forest ram ani anti te om khwa don ta chumi laka kai hum him na tur chuan ya engtin nge mai nok in tia pai in du tlat le kan in dia ZPM kan sarkar ni lo thanga ni chuan he in dan pai hi kan tinung leang kan ti ni ti chuan pathian le nang ma ni zara sarkar na kan lo changa kan sarkar atanga rei lo tia ni kuma khan he dan hi kan tinung le ta tun chuan anung le to ni he dan hi kan han ma mo je chu man ya bom kut ming thang tlang kut antia khomoya kan wa man puya khosom pasari tangin kut mang turin a local community ta chuan an har san lo soi chu khomoi khuwa hi forest chu ga omin ni min titlat me development po akal thailo tia anemele pu pa puya tenen kan nia pu pa pu ya point forest hawin in khuwa hi forest ram encroaching in omani an titlat mai hei aboy tha komeng tinge kan tiang atia lo lungai su hey forest rights act recognition of forest rights act kan nelom tribal te hum him na dang emne vinan lo pai kha kan tinung le tolom emidan noi hian ma kan lak sang chu kan in titani ti chuan hei ma kan lala man chia lo fa ani po ngen pui lui kama man nia kaka lui pui kamin nia khoin tin thailo lo tini chu chumi atang chuan edan mang hian in chin fel sak kan tum dona ti chuan in tuna hian kan mun phia mun te guwa mun te kan rubber mun te kan oil palm mun te kan engkim mai kan huan kan leilet eng zong hi forest in min ti boy the ni chu tiang ti boy the na dan chu aum ta sia chu mi lakata kan hum kan in hum him the na tur chu he forest rights akiania he hian min hum tlatta he kan man thiam apoi mo ta mani loka MNF ten kan du lo anti FCAA dan
ตัวน่ะบ้านเสียมตุ้มเฮียละดูเรานะกงดูเรานะเอ็นทีรันตุ้มขา FCAA ด่านขานตัวนักกษอย FRA ด่านนี้อารอนเนมเห็ดเลสวลเลยงาละอารมณ์อมคบนี่ที่ส่วน FCAA ช่วยไงนี่สวยเลยตายละ Conservation of Forest Act India สกัดเห็นอันนี้สารงากันบวยโลอยู่ที่กันเดียร์ทางอินสุสกันมาในทางกันโลมังเวงัดนัดต่อชิงกันบวยโลอามาเราจะมีประคัดก็ต้องมันอันที่ยันสังกัดกว่าสมควรเลยปังอาคาร Supreme Court สกัดคิงตาso writ petition 202 of 1995 เดียร์ Supreme Court judgment จุ่มทุ่มอาเซียมาสังกัดกว่าสมควรปรุกาเตสังนิสมนิปลียเตสังนิสมนิปังอาเต judgment อาเซียมตาso ta judgment siya ma chuan a thing reng i forest ni at yen ita per mai sarkar rampo mimal rampo LSC po political pata po eng po thing ani to chuan forest ramani vet irrespective of ownership anteni anei to chu po ni ro se LSC si love forest ramani anon tita ti khan forest ram kha ani zo ta vet mai ni ti chuan kan buai ta ni kan buai ta mai india ram mun tin mai ke ni po kan lo buai ve ta ni vai reng te tru sai rang kong pui kan han lai do na ram nei tu ten sarkar ina dan ang thap ram pe kan ni passport kan nei thap heng ka pasani compensate nin perawan on tita NHID seal ho pe tu rania an han pe do na forest department in an ni chau in pe tu ren lo ram nei tu dik chau forest department kan ni kai ma ni min pe tu ren ni ron ti vele ta siani isuan an in chu ta ni tisuan kan mang ang ta khulamin mod minister hovin pu nitin gadkari hovin meeting kan neya delia meeting lian pui mai kan neya laya kan ponin kan thutlang ran maya lo nei tu te hi peruin ti chuan kan pe mayang forest department zok peruin ti chuan kan pe mayang apa ni chuan kan pe thiang lo true entity ya compensate apek thei lo dan ni na phal lo ti tatlat mayang ani chia renga dan khan phal mia lo ni engting ngai kan tiang kan tita chu tiang ni chuan forest chau he petai la kan lai don aram nei tu ten aram nei tu kan nesin in lai thei lawang min pek lo chuan te min dang don kan lai thei don chuang si lawa aram nei tu te hi pethung tai la forest hoin min pe lei ne kan ramasin an tiang kan lai phal don bok si lawa che khat mai che thei don chuang lo a kong om chun chu da ne mo di lo mo in pek ve ve hi ni mai pe ve ve mai te ka ti ta ni ti chuan in ram nei tu te chan tur kha vai bel se sang khat zale som thum le pathum point pakhat pakwa kha min pe ngal ta ni forest ho po kha an demand san kan pe ve ta bok ni ani se na sa ta khop mai ene chai di sil lampang su ang khong ai thak zong ma ti chuan na kan thok thei ta don ta chap ani khat yang chen chen khalo boy lo se sai rang kong hi tha deu ina thang dai tong ama ro he forest bang hian kan boy rei maya emni party hian la boy rei se an do kan la boy rei se thei nan total ban te siam la tum ta deu devani thil aman hian an man lo rim tiswan NID leng pui forest palna la lovin an lo bung ve chop top maya forest hawin eti za thin choy ang te vai bel som ni chuang pek tu ran nei le si lo tran khat lian chuang ku thak thei lo na oma kan han thar ve a hai tiang hian mo thil hi kan lo haro chung he mem kan tia kan manganga delhi ka tlan thla minister ne min ngai dam te kan ti sol pon ni lo sarkar ma sati dik lo kenin kan tor ma thom lo min ngai dam te ka tia angai dam thei zong ka ngai dam ang che a vek chona thei lo na te ho ten chu tira min ngai dam ta treu mai ni min ngai dam thei bang ka kan rule ta fata tu na chuan NID po na kan thok le thei ta isuan ni china kan ka soi to kha ma mi ta thanga West Phaileng 132 kV line ron thun chho na tur kha forest ho khan kan ramania clearance tan vai bel se noi jati samdi pakhat in choi nga in tia choi turan nei si lo ti khan rei tu Phaileng khopui enga mu that lo phani chung te su kainin ipe watang an tia barul reng reng kan oma apoi thak khop maya kan han pele ta tisuan tu na chuan kha har sa ka kan nei ta lo ni tisuan kan sarkar vele kan ngai poi mai mem chu puk zing to sil suri ro thian ya sil chan lam lo boi ta sela kong dang kan nei lo Bangladesh sarkar in sil suri thakin kong pui thalu tuk aron lai tlang to a
Bangladesh lama sil suri chu tourism village na sa takin develop to boka ain kara lui pu luanga le do anga ya ke ni lam kong chu hei ko in thlengin arab thak takin alachia ni la che em ya in tlan ma sa po khanin kan zukala khwa kha dur dawa zala khan hong mai ru asur vai chuanin in ho thei to don lo nya an tia azana zanin pu jinga kan riak chole ngot khania chu that dewa siam kan duani hukom pui kan sial thlang chuan Bangladesh nem in sung dona mun pui border trade mun pui LCS mun pui ani thei dona helai thlang dung song hi Mizoram kot so in dona in mun lo ram ato ngal sot nga economic activity tam tak aron ngal dona Mizoram in kan that pui rolin helai bial a that pui tu tur ber in nia chu zoram tan kan tia itingal vatang kan tia ruaman na kan siam DPM te kan siam vat ti chuan forest department tokin minun ti boile tani Dampa sanctuary atangin boruak me la tein KM som chunga a buffer zone chunga amin nia e kong ni insial theilovang min ti tani mar para pan na po chu ti thau kong om sa ren ania kan sau mai don lom kan ti point in sau point thing ang mazat in ti chedon an ti sela helai kan department Mizoram chunga mi chu ka de manilo ma se an puta ne na puta silonga delhi ya phalna la kanga ya kan tang sela ni ta chon ti chuan kan buai ta kan ti thei tam ya lo mai puk seng se suri rot po chu namasa nei kan tum kha ti thei lo kan om ta reng mai hem ya wang dian chu kai ni point har sana kan to nia chu lo po sai tu tam tak alom e soi vet ngai long in thret yam mem ti kan ke ni ang bokin india ram mun na pon buai kha go government Supreme Court judgment of angkha anita ni kan conservation of act of angkhan kan buai lo Supreme Court judgment of angkhan forest rama an chal kha tam talu to kan buai ta clearance lak khir lu tu ka kan che thei talu ni so ta tak chuan Delhi sarkar chuan parliament chu dan om sa po pai thei dan thar po siam thei ti dang lam thei tu kan nia lo dan thar kan siam nga ani mai ti chuan he har san la ka ta hi kan mi puitan film theiang ti in FCAA hi anon siam chuak ta ni amendment hi san ni som ni pathum khan chu ti ra chuan kan khchiang lo khop maya MNF sarkar lai ni a kan ram ta na thalawanga kan tia kan in lau sia ka ti chuan kan vai la ani ber mai tu mai pu tur kan am lo lungrual takin he dan hi Mizoram man ve ni su se kan lo tia kan lo no la ni amaro chu tu nuwa chuan thil alo chiang ta khang kan har san na zong sut kian na tur kha lo ni zo kan ni ti te state sarkar thu nei na sang zok min be ni ti te kan han khechau ta se la chu wang chuan he hi tha kan ti a ti chuan in mani se sana khan kan lo pulut vele ta kan lo tinung vele thum ta ni he hi thade mem na chu ni chin ka soi forest rights act tribal te forest ram cheng chin hum hal na dan kan ti kha FCA hian na satakin aron nem keta hemin noya hian forest rights act kha poi sak turani hetiang ang thap hian ti turani ti te aron zia ka kan din mun ka nget ta sot ani ti chuan he dan amendment when a country chen katen an soi sel hi kan han nei nu hian kan rama forest clearance kan lap na ata na har san kan to zol pui exemption kan zuk deal ta ani FCA kan ti hi engdan ma ani lova forest clearance lap na ata na exemption impact na mai ni forest atanga exemption lap ngai lova huap lo tur area da kan siam ta so zalian na minon betani so bang chuan exemption kan han ti khan khoya atanga exempt nge a huap lo tur kan ti khan engin nge huap lo ti kan riat chian atula forest clearance lak ngai thin har satak thin atang khan min exempt ta min all ta state sarkar po thu nei na sang zok min peta all sam zok in development kan lo khoi thei ta di na ani chu exemption om se chuni ti chuan kan suk dil ta wat ani exemption minon pek hi kong sari minon peto in modu chuan he exemption min pek na lekha ka kol ran ani heta hi central sarkar in minon di na chung kong te chuan nge ni pakhan na chuan ai zol tui vai ani ta ni ai zol atanga tui vai thleng ki tui vai le te pon chin sang khang kan han thong to kimi kong ki ti le na tu le ni clearance lak ngai atam lut tu kani ti chuan tu na te kian clearance kan le thei lo kan buai kut kan thak thei lo ni chumia tan chuan exemption minon pe fel der to tin na la na tanga tiau in karate zo te atanga far tlang te West Phaileng atanga mar para te 0 point atanga sia ha te long tlai atanga rover zo cha te puk sing atanga sil suri po exemption tu chuan minon peta so wangin kan ai poi mo thok thei lo kan om ren kha FCAA zara tu na chuan exempted kan lo ni ta
buộc riêng cho xíu suri po kan lai thei to đó na long West Phaileng chu mar para te po har san kan nei to don lova chu vai tu na yan buộc riêng cho xíu suri atan hian ni sina khan an soi sual de kan ho tu khan poisa kan da sa thi vai bel che sa point pani pali ani ai thak tong khan kum som ni pariat chung an lo boy pui to samrai ful som te ol sam takin kan han ti theya heta yan sarkar atanga lekha indoor na pakhat ma aumlo prime minister kakhila home minister kakhila defense minister kakhila chief of army staff in delhi kathlenna miron huwa atuka abangla choi turin min soma diswan kan soi fel mai ni chutiang ve kan soi fel chun lekha pakhat ma aumlo heng te hi pathian mal som na ni thil har sat han holding kan anti te po na thop tan le entrepreneur tan hei chuka bana kai mitai ma te ta na din suat theina scheme thahi mizoramin ala nei ngai lo heng te sarkar kum mai atanga ma kan han la so ngal te hi alo ma me ema den mi tu po in poisa ngai lo in dam do ina cheng noi nga thleng inen kol theina kan han nei taringot mai te hi alo oma ruang phur te po sarkar min tum sakta zela din rail kong te po kan han nei mai ani lova hupur takin ka suksoya railway minister nena kan rail kong ni kan rail station tur te apa ngai mai ania world class hovel standard in museum sakro world class in katia mai ni Rajdhani service te an lotel reng lova Rajdhani service kan du ve India ma rail chak ber ania yan sai ran thleng ve ro se kan tia ti me tu na aron kal der to ten territorial army te kan handil ve tharoya battalion khat mizol hang kan tia min phal sakle mai hi kan lom khoba tuna yan za somnga andon recruit dona puk le men hian ding te se khoi ani hi sipai ban ni lawin sipai bang ania lieutenant colonel ania ani chairman kan da ani ho hian committee kan dinan boy pui renga tuna hian chuan hei me chia sarkar na thoklem lo te pa nom na tur hostel hi working women hostel kan mamo chumi chu tuna hian mun ruka sakmin phal saka kan samek ka mani lo ka po alung phum khatla ka ju hong heng he ani chuan kan ram kong reng hi receipt payment ati kan di la ngai to me kan ya min phal sak kan be sia tu na kong an siam dan ni thlo lo lu tu ka atlo chi receipt payment in cement ti turing kan di la amar chu sen so tambik em awangin an mi noi som leng tur tu na hiam brahman ania chu ta na thop tu te chu kan la fel to mani khan presentation min nei tira kovel mutram sanga khopui an lo sana sa em chu ati dan tur te kan du dan te kan ani rilanga ati ran noi som kha babot sa ngai lo amun lo ro man sa kha ani maya min noi khat lengin ati ra chuan plan phot ilangin kan ti residential area awanga chunga chuan market khamia om tena an mamo tur om kim vek zel tur ani ke kalpha ka market an nei vek anga ke kalpha ka sikul an nei vek tur ani school bus ti vel ngai lo turin in plan don nia te kan in ti tiang chuan an ni hian ma an la tan me ka heng te hi noi ja siam na min man thin khania tuna chuan atak mel kan mu chauta mani lo ka khan sota matlui bulason zuangleng zawa son changel khol kan wahong boka changel atang hian fiber lo chuaka hypers poisa pai na te po hian siam theya vekana changel hi anin atui hi le atanga hip chone wangin in filter sa a hisele me ne changel tui hi chu a fiber la chuan nu khanin anem sor na om le ta chuan atui antia tuizam le pui khan hum tar dul maya chumi changel tui chu fertilizer tan thae emani organic ani boka chumi atui an sor chuan nuwa chuanin khami alabanga kha le tha ala tha em boka chuwang chuan kan changel te po kan mangtang kai ta changel farm ngot po hi ezon na ni theidona thang chaksia an sa chum bokila alo thang le hian sa chum tu mel mu man zele tiania tuirial changel te zo zai ku ti kha atakin lo changtran ve ta ni tin ka soi du em chu voin thla kan emle tele kan minister ten corruption chung changa ming hiauna nei lova laum hiani heng te hi aro bu pathian ram thentir tumtu te kan ni tun MLA in than lai khan ZPM an sarkar don ti kha Dampa bial mi pui te hian hresa ngat ulang chuan Pu Vanlalsailova ka in ron thang thing ngei kren ma se MLA bok le sarkar turin rina wangin purin thuanga in thang thing ani ZPM sarkar don ti ka chu hresa ngat ulang in ZPM candidate ka in thang thing ngei kren ani tuna chuan khwa lo warta
helai awang yan sarkar in so son don chuang lova helai bial tu hi ruling nge kan du opposition ti kan thang ringot chau don ni chu chu ne mangin tu na yan van duai na zara van nei na he bial hian alo chang le ta mani thenga opposition member ni thin kha ruling member ni theina chan sin lo nei ta ka voina po khatizat ka han lom lu kha tu na opposition bial ni hian in san result puan tu ka thangin ruling bial so wangin helai bial mi puite in a in karing lo in nu pui fanau in bial in veng in mangayang dikcha chuan in min nek trang tu dot puat zok mang puak min bei trang tu dei chu tho pui hian nuam vak lu vania in lom nam kan ni ka ti kha in lom ang bu chumian ya bang chuan ruling bial ron ni thaina chance in lei hi ron mang tangkai ula Pu Vanlalsailova lo vote thau turin in khongai na kadila tin ani in vote hian ani ringot hin vote ani lo khata khan atop ani lo Usailova in vote hian ZPM Party in vote ani in vote hian ZPM sarkar in vote ani in vote hian ZPM policy kalphung thar in vote ani in vote hian keipo min vote ani Pu Vanlalsailova vote du lo zong kan lal du ma in du lo tel ani chu cha bial mi pui te hian lo thia ulang kan wa ani kan vote wang hian mitam tak kan vote tel ani kan nu pui fanau te po kan vote chuak tel don ani ti kha threngin in than zo lim taka in sibai thei turin le kan ma chok te tuang taka kan bo zui thei turin in khongai na kan on deal se oni lo me